Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kum shibenta ban ai min sem shushu yaki samla pule ka seng Mahila Congress Nongstoiñ haga arpu hunyo terik ubnai nailar arajar arpu wei kala Pynkup Burom yaki langut ki samla pule ki balayo rung haga top 10 but top 20 jong result Sslc but Hsslc balapin bena dangshen de Meghalaya Board of School Education. Yagane ke jingyalang Pynkup Burom la penlong ha Kongres Bahavan kabadan ha Nongstoiñ ha kabale don lang kinong kitkam jang ka Mahila Kongres kentubru ya UMDC uba Gabriel Walang uba G Nonglong ubalong uwe ni kinong ilang barangba jang ka parti Kongres bat kiwei kini ki langut ki samla puli ki bala sya Pynkup Burom ha gani ka sngi kinlong ka samla pi sarasapi lingdo kabala poi ha kardan kabakhan reu bat ka samla daphi nyokor walang kabala poi ha kardan kabakhat khandai ha result Sslc bat ka samla elfi wanyang kabala yo rung ha kardan kabapra ha commerce stream jong ka result Hsslc bat kini baro langut kidai ki khna school ki bapuli ha Anderson Higher Secondary School kabadan ha upper new Nongstoiñ. Jom kani ka klam mo kabag jinge ki babun ki bakir saudong ya ka jinge ki jogi kimi yole school ki don ako ki online class da kabag pi tristom re kabag tanat kalong ba de ka bakum kani ka por pipni usuntiu ba kham itanat shushu mo katin pareng yung when they going get tough the tough gets going de hangi ka bag yung ifiba pibila tristom siya na kabanta ka jipuli ke jongpi ya kani ka por ni ay kubli aning kom ni free namar kade ka jing tristom ke jompi ka jing yai minot ke jompi abat ka jing yai long ke jompi bangade ban yo khet ki usok ubaba katu kane nga syukwa banbu gisembo jing perkhat ye bi hakaba fi fin yaya ki galenti ke jompi kani kade ka por kabadan kame kamtam bafi lapoi hamar chiteng jo galenti kabafi pinpet yang lagi jong kalawai ke jong pi nama dia yang ni mentah don update jong pi don pas kelas 10 don kita pas kelas 12 mo hidai kita di top 20 napo kami Board of School Education kemudian napo kami Meghalaya ke jong pi kublai sibun epi yang ni ke po ngakar pali ni baru kan ban ai ke jing tapi na ke benda ke jing le ba ke jong pi ya gini ki exam ki ba pi pilih le por si por ni le ye ke jing lo porter Andrai ngan susi rihem yo uhat ban le ekani Andrai de ha tu pasing apar khat wala don kam ban pensiun yala de ngalong mengkai khat sansnam skol ko fi salek nyang ni khat sansnam kai ko bang lale na ka banta ban kitiu ya ka jinang jing start ha ne ka jakar ban le hikai biang masu Andrai ke sta ka Burom manai pi di balak kentiu Burom ya kanong Nongstoiñ di Burom bahagre ke jinya di itu itu teman wilayah itu lingkong kada ya pi ke Burom kawan duit pa di di badan man ke sini di balak tin di pi aga di school ke tinggal di tamre iwan sakino hikai ko school ke jompi iwan saki perlok ke jompi ka Burom ka krau ba kham tam di bulai so komen lalu kata kita merestan keren berfibu baru nabi yang ni kita mau supaya ini ngalang mau lah yang supaya boleh mana tes itu nada aku mano ban keren lingkong banok email ngai Burom email sama boleh en baru lain tu yang baik lingkong boleh sama email nomor apa sat mesti begini dah boleh dengan try kami lingkong ni dah boleh andai kumpa kita kena jinget keren mentah baru yai lengkap baru mulai ijingnya baru ngatai tim satu bat kamdon kano kajing web agal dia dijumpi sibun bapa golden makran tim masuk tunak adu kata nak kamenta kuno pinjat ke ijingnya tu tunak anrei ngono ki kamdon jinge larang yai lengkap baru mulai yai lengkap mi pa ba IFP yang jingsneng di koridor ini kamdon dia kan kompetitif direct wa ai ba kani ka competitive spirit jong pi kan duno bila long ki topa wa ai ba
Kajigret mensim kan wan nanti. Ngalayak kekeri kekerdan Jokowi ke kelas. Yo tip la don sta kiwei kibreu kilawan sana bar na Mizoram na kilawan na bar keleng kilawan na kuliah ni. Tip na yo papar na yo su. Wat don pun patah. Perhat betang ya kapong ya lade. Kai ko pidon. Wat mudur o ubei pamla banana. Mudur be panan treston bangalong bawatam.